Lefatshe la China la abela la Botswana didirisiwa tsa tepoloapi tse di lopileng 31 million pula. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le ikaelela go godisa motshameko o go anama lefatshe leno. Patricia Chobonyane ke yona nelang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntha tautona mothusa tautona tota re Batsogwane o ka ile fa re kine kwerepe e ne ile motho yo bonolo a dira tiro ya gagwe ka botswerere ebile a dira lefatshe la Botswana ka botswapelo re Tsogwane o na tsene phitlho ya ga re kine kwerepe le botswapelo la politiki ebile ile rakgwebo kwa Maung a rutle Love More Mario. Banni ba kgaolo ya Bokone Bophirima ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go ta go supa tota lorato mo mongwe wa bagaka ba kgaolo ya bone re kine Kenny Kwerepe yo thokaetseng kgwedi eno e thola 12 morago ga go kubugelwa ke bolwetse. Mothusa tautona re Batsogwane a re bagaka ba gona jaana ba tshwanetse ba lemogiwa ebile a gomotsa ba lelapa Lora Kwerepe go tswelela ba sireletse seriti se a neng a se tshwere mo kgaolong eno. Mo boemong ya ga tautona ha ene o tisa matshediso mo lelapeng Lora Kwerepe ka tiragalo e rothe re utuleng ele tiragalo e diragalang e diragalla malapa otlhe khomotso ke gona gore a modimo o nne le lona mo nakong e thata e mohumagadi le bana bo mogoloe bo malome bo rakgadi bagogadi ditsala le masika re ikgomotseng ka gore kgomotso e tona ke go ikanya ene modimo yo o dirileng tse tsotlhe. Mo boemong jwa ba lelapa re Thato Kwerepe yo ile mogolwe re Kine Kwerepe o supile ha monnawe ene ile ene a tshwaraganya lelapa la gabo ka nako tsotlhe ebile a rata tsamaiso e thamaletseng a seke a tsaya lethakore. Jaaka di bui sa tswa go bua tsalo le nna ba sa tswa go bua o na re go kaganya no ka terana se politike a tswa kona go tsweng mo bogane a batho ba go bitsa wa nya ke tepele setsikilibis mo na le ka go recognize the differences tsa rona a re tsalanya a re atisanya go sena bopego thata mme go dirisana mmogo ga bana ba motho ke so se se botlhokwa jaaka le utwa ra go khwishare o na moleletsa every 4 hours. One of a kind ga ke itse ke mmone o tshwanang le ene o na sa tshepe go harologana ka mogopolo le batho ba le bantsi. My father, or need I say our father, was a very selfless man. I have watched him father my cousins, Charlie, Lalas, Atang and Sedi at different times of our lives, and he did not do it differently from the way he fathered me. When I do my tatamo we trailing kadiata, likanata. Is very, very smart, very intelligent, very proactive, and na develop the ideas that we never implement them in the company. So this is think big. But thinking big sometimes was retarded. Yana Gauri, Ungubata Mad. Bushing Yaran and Son to Riga helicopter, you put a Riga helicopter. You saw to some of my Gel Chakokai. Rekine Kenny Kwerepe o togela mosadi le bana ba le bararo le bana ba le batano. Love More Mario, Botswana Television, Maung. Mookamedi wa lekgotla la Hatab Mmeli le Rakorong a re diphuthego tsa mafatshe tse di ntseng di tshegetswa mo Botswana di thusitse mahama wa bojana la segolo jang dikgwebo tsa maroko go inoga ka bonako mo manokonokong a bolwetse jwa COVID-19 segolo thata dikgwebo tse di mo kgaolong ya gaborone le mafelo a mabapi a rutlwepego ka Monica SETSWANA. Mahama wa bojanala ke mongwe wa e nang le seabe se segolo mo itshololong ya lefatshe leno.
bošeng jaana puso e ntse e thoafetse ka go thomamisa gore lefatshe leno e nna boremelelo ja diphuthego tsa mafatshe di akaretsa ya Forbes Under 30, US Africa Business Summit le ya Kuse Ideas Festival ka tsholofelo ya gore lefatshe leno la boelwa le gone go dirisa lenaneo la MAIS la go tshegetsa diphuthego tsa mafatshe le le santseng le thamiwa. We are yet to get those findings of how it has impacted, but I can assure you from the hospitality side, the occupancies were high, and those occupancies, that means then money is coming in. We were able to keep our people, you know, in the workplace. The workforce was protected. The receipts, because we pay tax was also paid to government. So those are the benefits from the tourism industry. Le fa go ntse jalo mmerakorong a re go botlhokwa gore megama e tshwana wa dipagamo dithaletsano tsa maranyane a internet le wa difofane ya namise ditirelo tsa yone. Access. And here I'm speaking to transportation, aviation, on the aviation side, as well as on the road transportation. And then the other one, internet connectivity, the speed. Feedback is that is very slow, and the feedback is that is very expensive. Go thomamisa go lefatshe leno la nya go le go ntsi mo lenanong la MAIS go tlhalositswe fa go tshwanetse ga utua thata ka mohama o ikemetseng. Private sector, from HATA perspective, we are coordinating ourselves in a way where we are able to as well bid for events that are private sector. We are very happy that government has commenced on this, taking the lead on the bidding, and we believe that with us now also doing our bid, this will strengthen the effort to a point where this whole MAIS then will become private sector led, but also as we do, because they were teething problems, if I can call them that, whereby we wanted to do it ourselves as offices. Go apele le kgota la HATA la re maikalelo ke go anamisetsa lenaneo le la go tshwara diphuthego tsa mafatshe la MAIS kwa mafelong a mangwe gore le one a boelwe fela jaaka a mo kgaolong ya Greater Gaborone. Monica Satswaela, Botswana Television, Gaborone. Kansele ya Ramotswa itlama go dira ka natla go feta jaaka ba ntse ba dira go leka go tlhabolola le go tokafatsa matshelo a batho ba kgaolo ya bone. Modulasetulo wa kansele eo Re Zihad Jalal a re seo se ka kgonagala hela ka go dira botsalano le makalana kgotsa maphata a mangwe ka go temoroto isi gawele. Re Jalal o buile se kwa moletlong wa go eleletsa bodiredi le bana le seabe malatsi a Keresemose le ngwaga o mošwa. A re utlwe lone Sekobo Kapego. Ramotswa ke mengwe wa metse e golang ka seelo se se kwa godimo bogolo thata ka e bapile le toropokgolo ya lefatshe leno. Ka jalo khansele ya kgaolo e sa tswang go tlhomiwa go nna e feletseng bošeng e dira maiteko go fa banne ditlamelo ka nako go tokafatsa le go tlhabolola matshelo a bone. We need to work, all of us in this district, to see a bigger district, a growing district, a district of choice. We face daunting challenges in order to play a part in transforming our community into a sustainable economic development hub. However, with you as allies, I have no doubt that we are embarking on an age of unprecedented progress. Re ikgakologelo gore re ka tswa re le baeteledipele ba setšhaba mme re batlhanka ba setšhaba at the same time. Re iponele gore re dira yana re direla setšhaba sa ga Malete ka go tswa pele re le boeteledipele a go haine re ga ra akanya ko re leng teng ko maphateng a rona mpo ko maemong a harologaneng a rona a boeteledipele ba setšhaba re be Motswana ko pele re mo direle tshiamo. Makalana a ikemetseng a rotloeditswe go tsenya letsogo mo go tlhabololeng matshelo a batho ba metse e a direlang mo go one se go dumelwa fa se ka thusa go aga itsholelo e itshitletseng ya lefatshe leno. Got greater plans for Ramotswa district, and council's expression of interest in improved stakeholder relations tonight put our ambition in a very positive light. We aspiring to partnering with other businesses to promote success rates in national agribusiness ventures. We contend that by supporting youth with irrigation system skill
more we can edge closer to Botswana's goal of food security. If you want to go fast, you go alone. And if you want to go far, you go with others. And I believe that's really the start of why a lot of us are here. We want to go far as a district, a new district being Ramotswa District Council. And by so doing, we need to collaborate. You can be individually brilliant, but if you don't work with others, you will not go far. Tshwaragano ya bana le seabe botlhe e tlhaloswa e ka godisa le go tlhabolola kgaolo. Lone Sekobo, BTV News, Ramotswa. Re santse re le mo dikhansele modulasetilo wa khansele ya Bokone Botlhaba re Kuzane Tobokwani wa kgotse bagwebi maphata ikemetseng le banni ba kgaolo eo go ba banile le seabe go thusa khansele eo go atlega mo maitlamong a yone a go isa ditlhabololo kwa setšhabeng. O ka ile fa tshwaragano ya bone e thusitse go tlhomamisa gore khansele e dira thomo ya yone. Re Tobokwani o na bua kwa molotlong wa go tswala ngwaga wa modulasetilo wa khansele eo o neng o tshwerwe kwa Masunga. Abigail Madorobo le Faith Ditete. Khansele e kgonne go atlega go dira ditiro tsa dithabololo le mananeo mangwe a ka thusang go tokahatsa matshelo a beng gae. Re Tobokwane a re gareng ga dithabololo tse ba neng ba di ipeile pele go di dira ke kago ya maobo a dikgota a le 12 le mato a bodirela puso a le one a le 12. Re tle re le kodise re lebe kwa re tswang teng le ha re leng teng le kwa re yang teng. Mme ke ta simolola go buisa puo ya me ka sekala ka ke supile. It is my pleasure to welcome you, ladies and gentlemen, to this yard end ceremony. This ceremony is the second one since our assumption of council office in 2019. You will agree with me that pleasure and appreciation for achievement are really celebrated. It is therefore benefiting to occasionally interrupt every journey with some celebration of our hard working, and cherish the harmony of our services to the people of Northeast District. Today's event marks yet another milestone geared towards building and strengthening our relationship for the betterment of the communities we serve. Modulasetilo o supile ga gona le mananeo mangwe a iseng a wediwe a tshwana le kago ya tsela ya Tshesebe Masunga mato a bathoki a le 15 mme a thomamisa ha mananeo a tsweletse sente le gore go sologetse gore a wele mo ngwageng ono wa kabo ya madi. Makhanselara a kopile go tswelela ka tirisano mmogo ya bone le go tshwaragana le mohama o ikemetseng ka nosi go tsisa dithabololo kwa setšhabeng se ba se direlang. Faith Ditete, BTV News, Masunga. Lefatshe la China la betse lefatshe leno dirisiwa tse di tla sekasekang seemo sa loapi tsa meteorological mobile station tse di tla thusang Botswana go sekaseka tikologo, temothuo le go ipaakanyetsa diemo tse di thata tse di ka bakwang ke go fetoga ga loapi. Didirisiwa tseo tse di lopileng 31 million pula di rotswe semmuso ke moemedi wa China mono Wang Zuifeng. Go rata Maranyane wa bega. E ne ya reka kgwedi Ngwanatsele ka ngwaga wa 2020 lephata la tikologo ka China le lephata la tikologo le bojana la monogae ba monwana tumalano fa lefatshe la China la dumela go abela Botswana didirisiwa tse di tla sekasekang seemo sa loapi tsa multi-satellite meteorological satellite data mobile receiving and processing system go thusa go tokafatsa bokgoni jwa go laola seemo sa loapi le ditlamorago tsa yone. Moemedi wa lefatshe la China mono Botswana a re tirisano mmogo mo go tsa phetogo ya loapi le tlhabololo ke nngwe ya tse mafatshe o mabedi a beileng ko pele. Is resolute in her pursuit of environmental sustainability, and this is underpinned by 4 broad priority areas. A healthy environment for a healthy nation, sustainable management of nature and cultural resources, climate change mitigation and adaptation, as well as integrated development for sustainable human settlements.
Cooperation on climate change and sustainable development is one of the priority areas of China-Botswana cooperation. Didirisiwa tse tsa tepoloapi di tla thusa lefatshe la Botswana mo go fenyeng ditlamorago tsa go fetoga ga loapi le go kgona go sireletsa matshelo le go fokotsa bodiphatsa jwa go fetoga ga loapi go aga itsholelo e itsetsepetseng. Observing system will be used for detection, observation, monitoring of extreme hazardous weather events. The system will also be fully utilized to monitor drought, fire point detection, land surface temperature monitoring, as well as aerosol monitoring. Ladies and gentlemen, today the growing impacts of climate change are making Earth observations, research, and services more critical than ever before. Climate change has exacerbated the intensity and frequency of events such as heavy rainfall, heat waves, droughts, winter storms, and freezing temperatures, which have become destructive, leading to loss of lives and property in some areas. In Botswana, for example, frequent droughts are exacerbating water scarcity and thereby negatively impacting people's health and productivity. Baitsanape kwa China ba feditse ditekeletso le dithutuntsho tsa go dirisa didirisiwa tsa meteorological mobile support mo baitsanapeng ba Botswana ba jaanong ba nang le bokgoni le botsipa jwa go dirisa didirisiwa tse ka botlalo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Maria ka tshwarang 2 million pula a dirisitswe go aga diofisi tsa Okavango Kopano Mokoro Community Trust kwa Maung dikago tse di agilwe ka dipoelo go tsweng kwa kgwebong ya Mekoro. Moeteledipele wa lephata la tikologo le bojana la Mefelda Kireng wa kgoletse Kopano Mokoro Trust go dirisa dipoelo sentle le gore ba tswelele ba baya kwa pele tshomarelo tikologo. Mekireng o bile se kwa pulong semmuso ya diofisi tse kwa Maung a rutlwe kgomatsego John. Lentsa le kgotla la Okavango Kopano Mokorolo ka metse dithabololo tsa metse e le merataro le supilo e le lengwe la makgota a dirang bonte ebile le tsweletse ka go thabolla matshelo a batho mo kgaolong ya Nghabe mo dingwageng di le 25 le kgotla le thametse batho ba metse e diphatsa tsa mebereko di feta 110. Our communities must grow. Di tshwantsore di tlhabologe matshelo a batho a tokagale mme ga e ka ke a nna morwalo wa puso hela yaanong ga le tshwaraganetse legetla leo le puso to develop the communities around these natural ecosystems le bontsha gore boleng jwa tsone ga se gone gore go nne le mamphemphe hela ebile ga se gone hela gore bagobi ba ba tswang ko ntle ba le kopanana le bone kgwebo ena ebe go ntse go te ba tla madi ba isa ko ntle re sala re iphutlhere hela le gannela re tlo go totometsa madi ana mo gae a dira dio tsene gore ke tsa sennela ruri. Modulasetulo wa OKMCT re Galefele Manga a re bata tswelela ka maiteko a go godisa lekgotale gore le kgone go fetola matshelo a batho. Bogologolo ne re itse gore ha re thabologele ke bojana la hela mo nageng re ya ra go tsoma hela mme gompieno le rona re change ya ka go bona ke dumela gore la bona di office kitse ha o le ba ko le tsogo la mele ka hala a skontere ke sa rona hape sa OKMCT go ta go dira dithabololo tse di tshwana le filling station tabe le tsone tsa maemo a ntha filling station ya maemo a ntha re tabe re agile di office ha tase ra ga di office ha godimo ra ga di office tse go kwa godimo ka kwa. Lekgotla la OKMCT la kgoletse go bo le kgonne go fenya dikgwetho le go fitalla dikeletso tsa lone. Ga go motho go ka tsamaisa trust ya di village di ka nna 6 tse di balolwang mme ga bonala maduo di le dintsi di trust mo kgaolong ya Ngamiland di helela mo tseleng gwa loa madi a nyelela go thoke go bonala sepe se se diragalang ebe ba hella go tswetse ke supa OKMCT ile ngwe ka supiwang go nna sekao. Di trust ba lohilweng maikarabelo a go di tsamaisa lo nne lo itse gore maikarabelo a mangwe a tona ke gore re ira jang gore gone mo re go tshwereng go e go hella go bathong ba ba go tlhokang thata gore go hokotse mathata a ba leng mo gone.
lekgotla le rotloeditse go inaakanya le go oketsa boleng jwa dithoto mo mohameng wa bojanala gore ba tswelele ba ntsha maduo a bonalang. Kgomotsego John, BTV News, Maung. wa sodi dikgang tsa Botswana Television re a tswelela. Dipula tse di mashetla kwa kgaolong ya Bokone Bophirima di bakile gore bangwe ba ba kgaolo eo ba kaelelwe moshakawe ka tsela e ne e sa tsamaege ba sena go tlola borogo jwa mohembo. Mme ga dikgang wa Botswana Television kwa Shakawe Tiny Sukudi o bega gore dibase tse di teng tota ga di kgone go tsamaya mo seemong sa tsela jaaka sentse morago ga dipula. A re mutlwe. Lentswe pula le botlhokwa ebile bontsi jwa batho ba eletsa gore ene segolo bogolo mo nakong eno ya temo banni ba overseas mo Shakawe ba iphitlhetse ba patelesega go robala ntlheng ye nngwe ya motse. Lentswe ba sena borokoteng se se diragala jaana malete a mararo fela pele ga Keresemose, mme ba lephata la ditsela le dipalamo ba ba solofeditse gore ba tla ba thusa go goroga kwa malapeng a bone. Jaaka bona go morago ga batho ba SETSWANA re na le bothata ja transport. Pula di ana dikoloi tse di leng teng di sule ga gona tsela, so batho bone ba mostly ba bangwe ba lala gonega, so ra le ka re kopa dikhombili tsa batho tse di tekanetseng ga ile go dina le di-roadworth le di-school bus gore di tseye batho di ba ise kwa. Mme for now ra feila ya ka o bone la phirima gantsi ba robala gonega. Banni ba supile fa ba utlwisitswe botlhoko ke tiragalo e fela thata. Sala ka ke tile ha phakela ha na le ngwe ra transport ya rona gone ana gone ana ne ke ya mokhatsha ne ke na le mongwe na ya seronga ra transport go thata batho mo dimpolasa gape re kokonelwa ke madi ga o rekile madi o bua o tšhaditswa gape one madi a gore lao ya ga o tshwane go fotsa gore duele madi a motho a ya godikwa kana seronga ka gore o batla go tsamaya le mmono mo Shakawe ha re ntse re le gone ha ba transport ba supa gore tota mongwe a base a re pula inile kwa ya no tsela yone ga ya siama, mme ga gona gore re ka tsamaya kae ka gore dikhombi tsone di kananyana rona re bantsi ga gona gore re ka boela ya kolwape. Jaanong ke yone mathata le gore gompieno nna ke tlogetse ngwananyana yo le gore o 5 years. Re tsele ka past 9 re tsele ra thola morenkeng le gompieno ke 23 past 5 yana se re sena le transport, so ra sokola dikhombi tsa rona di sule tsotlhe ba tse ga iyo no tota ha re kuturu seemo sa gona re ka ska togela ka tsela ntse ya go supile fa tsela ya mohembo godikwa e tla dirwa mo bogaufing go tlhofofatsa mesepele. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe. Jaanong a re kgabaganyetse kwa Shakawe go utlwa gore seemo ke se sentseng ja mo nakong ya gompieno. Re buisana hano le mogolwane go tsweng kwa lephateng la ditsela Resha Tani Nthemba. A re tsotla ke se ke go dumisebe ke go amogela mo Botswana Television gongwe re simologela go utlwa gore le ba lephata la ditsela le tsweletse go baakanya tsela e senyegileng go le kae. Ra re sologeditswe gore tsela e ta banka nngwe ya ka bogolwane ne botsile kwana, mme hela se se leng teng mo bogompienong ga pula di nile tota tsela ga e tsamaye, public transport ga e kgone go tsamaya. Jaaka Batswana ba sa tswa go bulela gore dibase maabane ne di sa kgone go kgabaganya tsela, go na le a go ema metsi a go bidiwang ga hongwa between Ngarange le Mogotho. Ga pula e nile tota go tsamaege error. Right, so gongwe ke botse gore a mele tla kgona go dira tiro e ka letla metsamao ya dikoloi a ka re utlwa gore le mo nakong ya gompieno pula ntse e tsweletse yana. Pula ntse e tsweletse yana se mme mo tsatsing la gompieno e thotse re itshwaretse re kgone go ba phusha ba kgone go tsamaya. Dibase ne kgone go goroga kwano tsatsi eno, dipalo ga di tshwane le tsa maabane tsa batho ba ba kaletseng mo Shakawe ba batla transport. Mo nakong ya gompieno seemo sa tsela ke se sentseng jang se e leng gore sa amegile ke ka bokete jo bokae? Tsela tota ya thobaetsa e maswe tota mme gale le gale ya tsamaega but yone tota e maswe. Borra dibase ba berekela ditshenyegelo ka bontsi ga ke le ka go bua le bone kana re setse re tsere le megala ya bone phakela ra ba leletsa re ba lekola gore a mmisa tseno ta kgona go nna teng kana nnyaa. Ano ba supa ha ile gore ba berekela ditshenyegelo hela a bana dipoelo. Right, gongwe jaaka re wela re sololetse gore ditsela di bo di simolola go tsamaega sentle leng go ya ka tebo ya lona le tshekatsheko ya lona. Tota gantsi ha paka ya dipula e wela
council ya grade tsela go nna botokanyana mme mo pakeng ya dipula kana le gone go grade go diragale tsela ya bo ile maswe. So I would say season yote ya dipula go ya go bosija re go bitsa re go bosija go maswe go ya go tsamaela teng dikolo tsa setšhaba di botsana mo go tseneletseng. Re Shatani Nthemba tsa ke tse sebaka se ke go lebogela thata go bo kgonne go bisa jalo rona ka kwana. Ke a leboga. Waitso ga re tswelela modulasetilo wa mokgatlho wa Bus Operators Association re tiragalo mponang go gakoletse setšhaba go ikgapa mo go palameng dikoloi tse di senang diteseletso tsa go ba pega ka di sa babalesega mme ebile di ka tsenya matshelo a bone mo diphatseng wa betsong Pulebusi le Puleng Makgosa ba bega. A ke matshwititshwiti a batho ba ba nyoretsweng go ya go bona ba masika le ditsala ka malatsi a boitapoloso a botsalo jwa morena kwa mafelong a farologaneng. Mme monongwaga seemo sa tlhaelo ya dipalamo se kwa godimo ka bangwe ba supile fa ba tsile mo lefelong le ka makukwana ka tsa kgomo mme go sena nko e tswang le mina. Sa le re taga tota maphakela ga gona dibase mme re na le bana ba bannyane setse ba thomola pelo ka le bona ba robetse ba sa itse ba ka itheng gongwe re ka be re tsamaile mo malatsing a hitileng but kgang ke gore nna bangwe ne re tswala maabane ka Friday so gore re be re tatsa matsatsi gongwe ebile ke gone o bona go le mosuke ke gore re tswetse ka Friday re le bantsi yaanong ga gona dibase ga re itse gore dibase di kae re itse gore batho ba transport ba ete ba dire di-temporary permit dibase di re thuse gompieno ga gona la lone one. Sengwe sa dibase se butsana sa le ka re tsogile hela go tswa go lapeng re tsogile around bo half 4 re tsene ga ka bo 5 re ithele gore ga gona dibase go thelele not even a single one. Le fa seemo se se helela se tsenya bangwe mo pitlaganong ya gore ba bone gore tsela pedi ba tsaya efe gore ba goroge re mponang o kgadile a sa kgwemathe go palama dipalamo tse di senang ditiseletso ka jaana go baya matshelo mo diphatseng. E seng ya setšhaba ke sone se o bonang ha gongwe dikotsi tse dintsi tsa gore koloi thuntse thaere koloi e rileng di diragala mo dikoloing tsone tse e leng gore ke tsa beng mo dibaseng ka gore gongwe le gongwe di a chekiwa go kgona go bona phoso ise koloi e nne le kotsi e be e baakangwa gone gongwe mo lepodisi le re nya thaere ya gago e ko morago e hedile tsenya spewi mme mo dikoloing tse di sa chekiweng ya hela o ntse o tsamaya go ithelela e thunya go sena ope o e checkang ka gore ga go chekiwe a di thodumelwe thata yaka tsa dipalamo tsa setšhaba. Mengwe ya megopolo e ntshitsweng ke bapalami ke gore nako jaanong e gorogile gore puso e sekaseke go busetsa terena ya batho mo tirisong ba tlhalosa fa seo se ka thusa mosuke segolo jang mo malatsing a boitapoloso. Wa Betswe Pulebusi, BTV News, Gaborone. Moletlo wa Bakwena Music Festival o itlama go dirisa mmino le badiragatsi go anamisa malaetsa a boikgapo le boikarabelo ka nako ya malatsi a boikhutso. Moletlo o elela ntlha o rulagangwa kwa motseng wa Molepolole o tla morago ga mogwanto o neng o tshwere ka tshwaragano le boeteledipele jwa motse go tsibogela ditiragalo tse di hatlhang tse di diragetseng kwa motseng o monongwaga. Motho wa Molepolong tso ka ro sikero ke dilo tse di sa siama le tse di siameng me re be re patagana le ba Molepole Taxi Association re palama le ba bogosi maparlamente makhanselara re re kana ha go ntse jana ga re tle re kgona go bua le morahi re bua le morahi la ha re itumetse go le di-Christmas ke gona ha re tha Molepole Music Festival le gore le ka go rotloetsa batho gore ba getso la ha re le mo monateng a re tlotle molao the rule of law a re bone gore kgokgontsho ga e nne so re lwa le kgantsa kgokgontsho lwa le kgantsa bogodu lwa le kgantsa gore re ipabalele mo ditseleng so re rera efangedi le kana kwa maitiso mme bile re rotloetsa gape le gore re tlotlomatse malwapa ka gore malwapa ha re mme bana ba itse boikarabelo jwa bone le ha motho a maitisong o itse boikarabelo jwa gagwe le motho a eta o itse boikarabelo jwa gagwe jalo he Bakwena Music Festival e le ka go itebaganya le tse ka sekgwa go teng contemporary issues re be re le ka go rotloetsa batho ka gore le bona ba diragatse ba re ba bitsang ke ba bangwe ba eleng gore ba rotloetsa yone meono e re buang ka yone mo mosong ono.
Re sa le fo dipaakanyo tsa maitiso a Bakwena Music Festival a tla tshwarang kgwedi eno le 31 kwa Molepolole di tsweletse sentle. Morulaganyi wa maitiso a re o dirile sento yo tumeleng ka leina la Vima Mpizi a re mo nakong eno dipaakanyo tsotlhe di wetse mme ebile ba diragatse botlhe ba ba solofetseng gore ba diragatse kwa maitisong ao ba duetswe. Re Mpizi o na bua kwa phuthegong ya babegadikgang e neng e tshwaretswe kwa Molepolole. A re utlwe Jessica Pilaneng ka dintlha. Maitiso a Bakwena Music Festival a tla tshwara e le la ntlha mono Molepolole morago go lemoga fa maitiso a serodumo sa one e se gantsi a tshwarwa mo motseng ono o ebile o balelwa mo metseng e metona ya lefatshe leno. Ba batla tsena maitiso a go solofela gore ba sedile maikutlo le go balapolosa ditlhaloganyo. The biggest village in Botswana in a festival. That does not make sense. So le rana ba tsara ra golomo ga go make sense. Re batla gore batho ba itse Bokwena ka monate le lerato. Iskana re motho a rato Molepolole o temo polle kae go ne go iragala no re batla gore Molepolole kae go festival e le ya diteduanya ya bovi re batla gore go itse didio tse dintseng yalo tse dintle fela ene mo festival ya rona ra advocate buelelela ka ya gore dipolano di etlase ra e gatella gore tota di hele. Classic is a different word. The polar discuss nothing totally. Really Bakwena, it's enough. Maitiso a tlhalosiwa tla ba sireletsegile thata. Security a ditsola nka re se multiply le kgotsa re se fopotse kgotsa re rile yana. Le mapodisi a tla ba le teng molao o tla bo tlo go re thusa. Ga se ba ba private hela le ba government ba tla ba le teng. So no manga ska ira dionyana tse di le mo tseleng ta be le tlhokometse. Botlhe ba ba tsena maitiso a ba gakolotse go nna le boikarabelo jaaka ba tla bo ba kgaola dingwaga le go gorosa o mosha. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Wetso re di ba phegelana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mo nakong ya gompieno re le bajalo tsa metshameko morare thato go simore o eme sentle gore neela tsa metshameko raitso. Dumela sa moka. Re setse ka letsatsi le lengwe hela pele ga Christmas go ipakantse ja awa e nyara mo tsatsing la ka moso ke gona gore go ya go kobamelong go ipankanyetswa jaanong botsalo jwa morena ntate kana re tla be re setse ka le supa hela go tsena mongwageng o montšha wa 2024 ke lesego re ne le tsa metshameko. Thank you. BTV News kgaso ya popota ya tswela jalo ka tsa metshameko e letsa Botswana tonight tse tlang go gona ka Thato Kgosimore Madume moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Kuzanani Motswagole a re maikaelelo a bone ke go dira motshameko o wa maemo a ntlha mono gae mme ebile ba ipetse selo sa go oketsa maloko a bone go akaretsa dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno se e le go netefatsa fa motshameko o goroga ko Batswaneng botlhe kgomotswa sefako ka dintlha le metshameko e mengwe e tshwana kgwele ya dinao le mengwe le fa go ntse jalo BTTA ba re ga ba ipone tsapa go tswelela ba dira maiteko a go anamisa motshameko o lefatshe leno ka bophara mme ke ka mong ba dumelang fa go nna le dithopa di le dintsinyana mo dikgaolong ka go farologana go leng botlhokwa. Mo nakong eno BTTA e na le dithopa di le 11 tse ba eletsang go bona di oketsega segolo jang ko dikgaolong tse di kgakala le ditamelo. Re batla gore re go tire one mo BNC system. Within 4 years re batla gore bo tsene go and se sengwe se re batlang go se dira ke gore re batla gore ne le maloko a le 100 mo 4 years go Taiwan go tebe go supa gore re tebe re a professional sports code. It's one of those issues tse di lente so be di tota ya ka issue ya go professionalize motshameko ke dilo tse leng gore ke di priority tsa rona tse leng gore re dumela gore ka di interventions tsa rona tse leng gore di teng gompieno with monthly sponsored prize tournament tse leng gore batshameki ba na le di prize money tse leng gore they are above minimum wage mo kana go ba position as one of the employees mo lehatsi so ra eo tota sampere simolotse se re batang go se hitella gompieno ke kganya go bona gore di official se le tsone they are rates dita mo semong se leng gore se botoka ya la thata. BTTA ba re dingwe tsa ba ikelelang go di dira mo ngwageng tse 4 fa ba le mo ofising ke go bona dikgaisano tsa bone di kgona go tshwara mo mafelong ka go farologana go rarela lefatshe leno. Re batla gore tournament di ska tswela ko rata di dirwe ko gore e nne tsa bone le bone ba di own other than gore di nne di tswa mo ga borone ya bo di spread la ko di nne ko
mabaka a gore ke bo ke rialo ke kganya gore re batla go nna le di-region tse e leng gore tebe di tshwara di-event ko re simolotse kwa maungu and next year maungu ta ba rola then re taba re tsana mo go tse dingwe ra go ithelela seo ra sa gore competition e bo di latela batho. Motswagole a re e re lentswa ba sa ya go tsaya karolo kwa metshameko ya di-olympic ngwaga o tang bepa mosalo wa pula go sa le gale gore bolela batshameki wa popota ba taemela lefatshe lone kwa dikgaisano tsa mafatshefatshe mo isagong. Ga re na team e yang go di-olympic and then correctly so ne re tlhaloganya our performance and ga re query that re amogetse seemo sa teng gore ga re a selectiwa for the Olympics and seo bo se ra gore a bore nna ha se re bona gore re ka dira jang gore re nne le batshameki ba ba qualify for the Olympics then se rang go se dira ke gore re simolola ka grassroots ke yone e leng gore tebe re tsena mo go yone maikelo le gore re nne le crop e simololang sente at very younger age a bo re ithelela seemo se e leng gore at stage se gore ba compete ko elite ba tebe batshameki ba e leng gore re ba simolotse ko tlase ka system ya dumelang gore ke yone e maleba. Lekgotla la BTTA le ikelela go tshegetsa metshameko ya banana ya di-Commonwealth ga mmogo le African Championships ngwaga o tang. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswalela re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa kwa toropong ya moepo wa ditemane o rapa United se letse se gagane le mokatisi wa sone Taurai Mangwiro ka jaana ba sa itumelele maduo a setlhopha seo. Mangwiro o simolotse go katisa setlhopha seo ngwaga o fetileng fa a na tsaya marapo mo go mogomotsing Pote yo a nang a tsaya tiro ya go katisa setlhopha sa setšhaba. Go ya ka mokwalo o ntshitsweng ke setlhopha seo tshwetso ya go kgaogana le mokatisi tla morago ga go lemoga fa maduo a sa kgatlhise ka fa tlase ga bokatisi jo ga Mangwiro. Those Stretches ba kgonne go fetsa maemong a boraro a liki e kgolwane ya Botswana Premier mo pakeng e fetileng le go fetela kwa makgaolakgang a kgaisanyo ya Orange FA Cup. Mo nakong eno Those Stretches ba maemong a bo 12 ka dintlha di le 13 tse ba di boneng mo diphenyong tse 3 le maleka a 4 mme ba kgwatha ga 5. Re sa le 4 setlhopha sa Masitauka le sone se bontshitse mokatisi wa sone Thalobang Thagatsela morago go latlhegelwa ka dinno tse 4 go e lengwe mo motshamekong wa bone wa bofelo pele ga malatsi a Keresemose. Nthaga o bontshitswe kgoro le mothusi wa gagwe Mopholosi ra itsanye morago gore setlhopha seo se retelelwa ke go tsisa maduo a itumedisang le go sa fitlhelela maitlamo a setlhopha seo. Majatlhaga ba tswala ngwaga wa 2023 ba le maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 14 go tswa mo metshamekong e le 12 e ba setseng ba e tshamekile. Banna bao ba kwa Molepolle ba fentse metshameko e le 3 ba kwadisa maleka a 5 le go latlhegelwa ke e le 4. Ka yone tsela yeo re tla kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla ke go busetse mo diatleng tse di bothito tsa ga Samoka. O di begile ka bokgabane ra itswa re kopane gantele ka nako ya bohera bongwe. Thank you. O itshware pele re dikhutlisa re gakoletse nneng di itlhomile kwa setlhoeng. Mothusa Tautona o kaile Mosekwerepe jaaka mongwe wa bagaka ba ba thaileng lefatshe leno ba dira ka dipelo tse di bulegileng. Lefatshe la China la abelela Botswana didirisiwa tsa tepoloapi tse di lopileng 31 million pula. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le ikaelela go godisa motshameko o go anama lefatshe leno. Wa itse re di ba khutletseng fa di gantsa rona tsa nako ya bosupa mme a rakwele go ba tepoloapi go renela seemo sa bosa. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa Dikgomo mme fa re lebela santsha sa loapi mo Maitsebeng ano se re supetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno go mo tsetsong la ka moso gone o se gore go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi gantsi Nghabe Chobe le bokoni jwa legare go mafelong a mangwe gone re setse gore go bona le dibata tsa marumo tsa maong ya nako go swetse diphefo tse di mashetla mo kgaolong ya kgalagadi ka jalo setšhaba sa kgaolo yo se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo
mo maphakeleng gona se go ikutlwatse go le bothitho go kgalong ya bokone botlhaba ka lesome le boferabedi ko Francistown fo mafelong a mangwe ka bontsi gona se go be go le mogote ka 20 go ya go 25 fa re lebela mo tshokolong gona se tsore be go le bothitho go dikgalong tsang habe le chobe ka 30 go ya go 32 go le mogote mo tshokolong go kgalong ya gantsi ka 34 go ya go 35 fo mafelong a mangwe ka bontsi gona se tsore be go le mogote thata ka 36 go ya go 32 fa re lebela ditoropong bo borwa ba Afrika gona re se tsore be go thibile ka bontlhabong go Port Elizabeth ka 26 pula diphefo di khadima ko Maseru ga mo go le kwa Manzini ka 20 farabong ko Manzini 24 ko Maseru Antanarivo ga mo go le ko Lusaka gona se tsipula diphefo di khadima ka 20 farabong ko Lusaka 25 ko Antanarivo fa ko Beira gona se sorbe go apogile ka 33 Andra salam ro se tsipula diphefo di khadima ka 31 pula ko Blantyre ka 20 farabedi ke sone se se mosalo a pene ke go tshwaretse go le ka lo boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, the First Lady, Ms. Nomasisi, has pledged to support a group of women in Mabolwe in the Bubirwa district who are in the business of processing baobab fruits to make yogurt, ice pop and coffee. In her capacity as the newly appointed UNAIDS champion, Ms. Masisi visited the women to appreciate